अहानबदा अमरोइबा पाव स्टेट की इंटीग्रिटी मियांगी पुंसी अमदी लंधुम ngakpa lakpa सेंट्रल सेक्यूरिटी फोर्स सिंगना मी हाटपा यिंगदुना लेगदबा ओइरबदी हनखिबना हेना फगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोक्रे मणिपुर की इरांग असिगा मरी लेनेना लेंगाकना चप चाबा थबक लौखनबा मिनिस्टर एमएलए सिंगी मिफम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी की कैबिनेट हॉल द हौक्रे Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomigi Hanagi Media Coordinator Somarendra Thoksomna Kokomigi Coordinator gi fam ngasidagi puba haukre Manoranjan Misigi JAC na kaukiba pung nifunipan gi banna miyang gi punsida chauna kaiba piri Wangzing Kaitel da maina paibi Singna National Highway 102 Thingkre Northeast Windona Sandok Sariba Nutilgi Manipuri Palming Tabiriba Singbuchan, MAIBAM Nataram Nauchari, Hauzik Pau Santona Pizari. Manipur da Ladiba Paramilitary Force Sing Amadi Central Force Sing Micham Miam Amadi State ki Integrity Ngak Sena Bak Kobani, Aikoi Masel Hana Sunabadu Yengna Bak Kobanate, Yengna Ba Lakpa Oirabadi, Hankiba Yare, Natrabadi Aikoi. Isagi oiba warif isana laurakani loinena state force singna matam pumna magta same saraka lebiu haina chief minister and birena fongdokre ngasi first MR gi banquet hall the pangthokiba manipur state wood phangba chai yakhani toi subagi thoramda chief minister and birena chief guest oiki thoramadda manipur legislative assembly gi speaker TS Setiberta cabinet minister singh MLA Singh Chief Secretary DGP Security Advisor Makok Thongba Civil Amadi Police ke official Singh Sarukyake Thoramadu gi Sarukama Oina Mars Pers Contingent Singh Parrot Su Utki Thoramadu da Wangang Bada Chief Minister N Birena Hai State Amadagi Makoi gi Tongana Tanaba demand khara taksili badu talu Karisukai de State na Piroi Haibani Madugi Ona Taina Bada Sing Chanba Chachaba Amadi water supply gi Sing Thaba Chachaba Micham Mio Sing Bo Hatok Piba Haibasi condemn Dawi Masi State Asigi Apun Ba Saktam da Singna Bani State Asigi Apun Ba Saktam Tugaina Ba Honarak Pada Yalhomi Sing Amata Oina Punsilaga Kaiba Yaroi Haina Leplakane Wari Sanaba Yaba Mafam da Wari Sanaduna Santaina si Yadaba Mafam the State ki Ladyba machinery Sing Season Nagani Loinina State Lengakna Thingnagani State Asigi Apun Ba Saktam Kai Haloi Ekogi State Lisang Sina Puwariga Sagon Naduna Lakpani Waraba Matamasida Maya the Fom Naga Natroga Nakal the Tong Laka Insin Badu Maruf Nate State Asigi Mafam Kayada IRB MR Amadi Commando Sing Yaknaba Singalanting Nari Haiki Loinina Lake Hidraba Thongna Faraba Security Force Personal Sing the Suikai Naba Utki Wasi susi function se lor mutum gatte kale ki kali karam bataur kanda kai na sahay kare maya idelle ko yarwa maya idelle ko har dis dele kita security वगैरह अमाउंट state protect of sele ke har state को protect होता है sele के har state की प्रजा में हम innocent में protect होता है अदु protect हो इधर state को protect हो इधर प्रजा की life को protect हो इधर की मोर इधर सीधा है ना खास अथर में मोर right है anybody Yeng na ko gunate mo. Kung masen hala ba to yeng na ko gunate. Security sing, central forces sing. You are not invited here to observe, to see what is happening, what is going on. You invited here to protect the state integrity. You invited here to protect the life and the property of the innocent people, not to watch. Ye na dekh रहने के लिए तुम लोगों ने बुलाया हमको. You are invited to save the life and the property of the people of the state. We're Indians. क्या समझता है क्या खेलता है एक आदमी की जिंदगी बहुत कीमत है हम वो खेल में फंसने वाला हम नहीं है we will take our own decision अदुना अपन कैसे धमकांदा कमांडो पुलिस IRB MR रेडियो स्टेट फोर्सिंग मतम पुनमक सेम सारग लेके बने नशा नहनबे यारोय सुती लोगो यारोय नशा की लड़ी बांगे नशा की जाति नहीं कहीं थोड़े हैं काल चंचल लगा कन्ने न बोला बदल पीपल्स की प्रॉपर्टी लाइफ कन बदल बोले कोई पॉलिटिशियन न कोई अदुगा सपना ले
Amaromda Chief Minister N. Birena Paumi Singh da Fongdokibada, Irang Asiga Mari Lenana MLA Minister Singh resign Todaba Yadaba Matang Yoraklabadi, Soidani resign Togani, Adumapu resign Toraga Kari Oirakpa Yabagi Haiba Adu MLA Minister Singh Punna Khanari, Magna Hai Manipurgi Oinangasi Asi Chay Yankanitoi Suba Statwood Deni, Yamna Sautok Saningai Amadi Harau Ningai Oiba Numini, Adubu, Maike Karadagi Manipur Butugai Naba Honarakpa Asi Yamna Livak Tibani, Central Force Singna Security Force Sama Oina State Asigi Lady Bamiagi Lantum Amadi, Punsing Ngak Senbaga Loinana State Amadi National Territorial Integrity Ngak Senbada Hena Puning Changbiu Haiki, Moreda Kuki Militant Singna Sniper Nakaptuna Hatkiba SDPO Anan Mihata Jenaba Musing Lemna Taroi. Jab Jaba Exen Lokat Kani Masida Natana Ningto Kongi Taudok Adu Micham Miyam da target Torokpani Haiki State Asina Asuk Fibam Luraba Matamasida Politics Toga the Banate, State Kimiam Yamna Wanderaba Matamni Haina Makataki. The state government is doing, the preparative who killed Anand. We arrest it. Not saying only words. Lemna Tharu is not only words. We arrest it. And we book. We penetrated to the enemy zone. And similarly, the two incidents which have happened in Outlook 1 and 𝐍𝐶𝐰𝐬, it's pretty highly condemnable. Targeting to the civilians is a cordial. Let us see. Today also, just right from the 12:30, we'll be sit together and we'll take some concrete decisions so that we have to protect our people. We have to protect the state. We cannot compromise at sudden. We cannot compromise everything. To whom we will hand over the administration? We have to think of it also because people have suffered. This particular matter, we should not play politics and we should not listen to the vested interested people's voice. We should see the concrete and we should see it positively. For this generation, who's get a higher emotion the question prayer, right? I call in a resign to Renkalani. Resign to Kandaka, you have the case of Canary. Taudoya do Matan Lagasim Tony, Karino Ibasi, Brazazika minor, Mandy Brazagi like a concern. Canada Sidanamuli, Kanua lady guys, Edu, Kundanari, Taurapasuya, Taurapasuya. But we're serious. The parade inspection Bharat Manipur Police Imphal West and Imphal East Medium Imphal Facility Medium Satmiyani. Honorable Chief Minister, today's chief guest to successfully combined Manipur rifles contingent has given setting by 𝐍𝐄𝐰𝐬 𝐁𝐫𝐴𝐬 technical charter donate to Bangalore. Next approaching is combined civil police female media contingent Imphal West and Imphal East. Last contingent mounted police. The mounted police has given salute and is marching to second IRB band led by Thakuldar. Kuki narco terrorist Singna Manipur Tugairaga Makoy Oiba Lebak Ama Sem Naba Pandamda, Maitegi Matakta Chataraki Ba Lan, Tanipal Helaklaba Fawda State Amadi, Center na Warasin Puraknaba, Hona de Haina Miamgi Luf Kayan Akanba pressure Pirakpadagi, Manipurgi Chief Minister Yauna ruling MLA Pumnamak Chaba Kongtang Amapuna Lominanaba, Ngarankana. Khanaba haukraba matung da MLA masing suna laktabadagi yaithokiba adu hauzik amu khanami fam duna khanaba haukre Chief Minister Secretary ki Cabinet Hall da hauzik pangtholiba mi fam asida Chief Minister N Birena preside tori mapanda lekiba MLA kharan natana BJP amadi lengak paiminari ba party single legislature singsu saru yari hadi mi fam asida center na Manipur da thokliba irang asi loshinaba haksin lauba mandaba thawong asibu pen dabadagi pulaf resign tawgadra
Karigumba resign tawragana tungda kari lakpa yabage Manipur gi territorial integrity kamdawna ngakani resign tawdragana center da karamba maongda irang asigi warashin puraknaba pressure pigadage haibana chingba option kaya yamna kupna khanari hari mifam asida BJP gi amadi lengak paiminari ba party singi minister amadi MLA sing sarugyana bangarang chief minister gi maikedegi akanba yathang pikhiba laikrabani adubu Delhi da laikhiba MLA kharadi masala englibana mifam yawba ngamloidori haiduna live pibinaba che irakpasu yauri Wangjing Tentagi MLA P Brozen Su Masagi Anaba Amana Maram Orga Ngasigi MLA Minister Mayam Yauna Pangtoka Doriba meeting asi Yawbangam Laroi Maramasina Numit Asi Suti Bibinaba Chief Minister da Eba Gerald Amatharakre Gerald Asina Hai Hokiba January Taratagi Hauna Lakadoriba January Kunmari Foba Delhi Max Hospital Dala Eng Chathabana Amadi Ngarang Numitang telephone da meeting asigi matang da Hairakpa Oibana Maram Oiraga Ngasigi meeting asi Yawbangam Laroi Hari Loinana Mahaki Laeng Chathabagi medical documents su enclosed Hari Haina Palli Uripok ACG MLA KS Ragumani Singh Nangasi Chief Minister Amadi Atay Atopa Minister MLA Yauna Ayupung Taramathoy Makaidagi Pangtoka Doriba Mifamatuda Masagi Anaba Amana Maram Oraga Yawbangam Laroi Maram Aduna Ngasigi Numit Asi Suti Bibinaba Chief Minister Amadi Marilenaba Authority Singh da Iba Gerald Amatharakre Mark Numitara Manganigi Mamangdagi Kolkata da Laiduna Medical Treatment Chathari Maram Asina Ngasi Ayupung Taramathoy Makaida Pangtoka Doriba meeting asida Sarugyabangam Laroi Loinana Mahaki medical documents Singh so enclosed story Haina J Aduda Palli Numit Asidam Hapu Suti Pina Biu Haina Haizarakli Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomigi Hanagi Media Coordinator Somarendra Thoksomna Kokomigi Coordinator gi firm ngasidagi puragani ngasi lamfel party laiba United Committee Manipur UCM gi office ta pangthoki ba coordinator gi nauna thau pugadariba Somarendra Thoksomda hanagi coordinator Zitendra Ningobana maki matam loraduna char sinabagi thoramaduga mari lerena Zitendra na fongdorakpada Kokomi hari baluf asi Manipur da hanadagi leraklaba ari baluf kayagi mihut sing punsinduna semkhibani Kokomi na miyangi yaifana ba khanduna thavak thoram kaya tawbada ngamhaudaba kaya amasu leiki miyangi mahut sinduna tawkiba thavak thoram singda asoiba kaya yaukhrabasu miyamna ngakpiu haina fongdoki aina komi ko coordinator ona ujarukpa amadi manipur miyam gi seba tokjarpadu ei matam loire ai mama gi hai kenogi leiba condition gi matung na duna ai gi matungda atopa akoi lebiriba tup mayam gi lusingma mayam na matang oihorini aduna hai ba posi leiriba manipur gi miyam gi mafamda hana aina mayam gi kokomi gi tabuk tokjarmo oina ai mayam punno pu thanungda konsinjai amadi karigumba akoina tauge kokomi na simri tauge ne khanjaba mayam tawjaramada thabakti oina tawruba aduga sanction na bohon matamda udong tiba kayamsu mayok na kitaba nate aduga manipur gi lebiriba miyam pumna mangna nungsibiduna hazabiduna kokomida wakal loina thadabira kanda kokomina madubu mayam gi apamda pur kanda adugi pantupum chatna bohon matamda ekoida pantupum di yokida bu mayamsu mayamna tengnabigere madu aikoina civil society organization ama oina leiruba kudi nongoi paiba group oma nate aikodi civil gi leibiriba mayam singsigi mot chillaga miyam gi koi pressure tokjabani koina tokjariba pressure si maru oina lengakta yamna akoi tokjabani duna leibiriba lengak na aikona tokjariba manipur miyam na sinabiba tabuk mayam singdo adu tongna khona matamda asugi mate conflict thoki Thoram aduga mari lenana nauna coordinator gi firm pukhrba Somarendra Thoksomna hai Kokomi asi luf kayana pullaga semba luf amani luf asine India lengakna Manipur gi miyam da yengliba meeting asi yaningde India gi atopa citizen singda yengliba meeting amagum yengbiu haiduna taksinduna lakli handak Manipur da thokliba irang asi laksinaba center na tharakiba Central Force singna chatharakliba thawong asi Kokomi na yaningde loirena Kokomi na kari tauri haiduna miyam na hangliba wafam kaya Kokomi na ngasi fawda lauriba thodang karino haiba khangfam thoi miyangi aningba apamba kaya makhatana achetpa fref amaga loinena thabak taunaba sem saduna leiri masida miyamna kari pamli habigi matangda suggestion box ama thamduna miyangi apamba sing fongdokpagi matam amasu pinaba honaragani Manipur da thogliba lana sida Manipur da leiriba MLA yangkhaina lingzel manadabadagi irang asi hena chauthorakpani makhoi yangkhaina lingzel manana punna thengnaramba tarabadi ngalingai matamdagi irang asi loshilamba yabani hainasu fongdoke koi yang kan hona da koi mai kudi makta aseng ma bafam da chatlaga kun ngai ba kagu duri ko kumi se pun da koi gi makta ko gi mohut kilaga ada tha karukte mayim da suman hadana kun nga pa yori ba ni se kana no har ga di badu nyam masa kambi bon toi
मधु खंडना कोकुमी केम तौदे हाइबदो मधुमा आई खिदंग नुवाइजदे थादोक्चरनी आई ngasi पुबुन मिसे सेंगोक्चरिसनी और अखोगी मियाम अमा हा मयामदी अखोगी मयाम से पुदोरोगी मोइदी वारोई बमजी चारा थकना खुन्ना को ये चथा तरु फार मयुम दाजनगे खुन्नाइबा मिसिंगदी वारोरेबा अमोइदे सावरेबा कै कोकुमी समंगाबी अहल मयाम तुबिजी केनो का हारकपा मसी मणिपुर मियाम खंगबीबम चांगे अदो अखोई हुजिक मणिपुर मियाम पामबदो अखोई तौना होना जागे आइगी मतमसिजु अदुकांदा अखोई मसेंजे अमगा अमगा हुन्नादना nganabay mahutta अखोइना पामबा मियामना पामबदो सजेशन ओइना कोऑपरेशन पिबिरगा अखोइदा ताकबिरकपा मदु कोइ सजेशन लौजगे अखोइना हदक पुरकपा मतुंगदि मियामगी सजेशन बॉक्स अमा हागदोक होदजगे JSC against the brutal killing of the Khelamba Manoranjan Singh na makhoi demand sing taladuna lengakta matam thakraba fawa pakhum amata phangdabadagi JSC na ngarangdagi chatharaki ba pung ni funipan Manipur ban ngasi nini chanba numitasu Wangzing Kaithel da maira paibi singna National Highway 102 thingkre ngasi ayuktagi hauna Wangzing lamding amadi Karembi Khok area gi maira paibi amadi ban sogatpa sing thokna raktuna Wangzing Kaithel gi hairok haizin from gi National Highway 102 da thingki Wangzing Kaithel famna khide Kaithel gi akoibada leiba दुकान सिंह हंगना खिदे तंगाई फदना लनाई गाड़ी खरत चटपनतना महौसागुमना पैसेंजर सर्विस अमता चेन चटखिद्रे हारी अमरोमदा हेरोक एसी की MLA TS राधेश्याम दिल्ली दा मसागी अनाबा अमना मरम ओइरगा लायेंगदुना लेरबसु अरामबाई टेंगोल न लाक्लिबा जनवरी 23 दा मिफम अमा पांगथोक्तुना हौजिक लेरिबा मणिपुर की इरांग असिगी मतंगदा खनगनी हारिबा सिदा सोइदना सरुक याबा नंगनबा मणिपुर दा थोक्लकनी अमदी मिफम दा सरुक यारगनी हाइरक्रे अरामबाई टेंगोल की मेंबर ओइरिबा अमदी इम्फाल ईस्ट जिला परिषद की अध्यक्ष ओरंबा नीलकमलगा टेलीफोन दा वारी सानबदा वाफम असी महकना फोंगदोराखिबनी MLA राधेश्याम न हाई मियामना मणिपुर की हौजिक ओइरिबा फिबम असिना मरम ओइरगा माग दिल्ली दा लोतुना लेख्रे हाइना हाइनरी अदुम ओइनमाग पेंदबदगी मियामना हाइजरिबनी हाइना खंदोई माग लोट पनते चै खरगी ममांगदा नोंगै मरुना पानखिबना माग हौजिक मखोंग सिंगबा चटपा नुंगाइतबा खरा तौबदगी दिल्ली दा थेरापी चले माग लेबाकी फगनी हारबदी MLA ओइबदगी सु तोकपा ngamgani लोइनना लेबाकी तौरकपा थबक सिंगदसु सोइदना यावगनी हाइना फोंगदोकी निंगसिंगबा याबदी अरामबाई टेंगोल न लाक्लिबा जनवरी 23 दा MLA मिनिस्टर सिंग यावना कंगला उट्रा ममांगदा मिफम अमा पांगथोक्तुना मणिपुर की मतंगदा खनगनी मसिदा MLA MP पुमनमगना सरुक यानबा ngarangdagi hauna arambai tengolna lamdamasigi MLA minister singda chepau thaduna khangankrabani ममांगी मार्चगी अदोम खोंग ये थंग खोंग इसिंग ख्वांग यादा मरमक्ता मेदान ताहो सन लायंग एक्सेप्टनी मयाम दिल्ली द लोट ला लेरे गाय पुंगाय हाय आई केंद्र ला ला थब इंखांग सुदुम तो मरमक्ता अदु सिरम लायंग मंग लाकपा अदि मोय फिजियोथेरापी तौबो कनो कापी बो खोपी बो तौबने बको हाय जो हुंफी संफू संसिलाबने एनीवे पेंदना खोतना पुंगांगांगना बो खोना नोय तौबदा खुइसु थवाय नुवायबा नते मरमदि मणिपुर सि ममांग आ यौना चंगगा ममांग चतना स्किल डेवलपमेंट अदि स्टार्टअप का तौदना खोतना नहा मयाम सि याम नुवायना अखोय इंडिया जे अखोय डोमिनेट तौनी खला कांदा इरांग फतबम थोरकतना लाइबक थीबदि तौबसि याम नुवाइते अदो नोयना तौबो खुदिमा अखोय नोयना थोरइसु फतबा तौगेन थोरकपनते मयाम कलौनबा फनबा अखोय मणिपुर कायदनो तौबने अखोय सोलिलदि नोयना हायबा लोयना यावगनी नयामबा नोय कका हायगदा अखोय यावनी अदुगा अखोय angamba support in directly tawba yada indirectly dum tawbane hana isu aduga akoi aidi noida haige aina han home minister so hairamane any time manipur kairoi phagani angang singi akoi youth singi akoi matam lore future ro phani haragadi ai vote lecture politics te pura toksage manipur kanbio manipur se sumaina hana maming chatna sana khona ba thaksi kachi da loy pharam ba angang singi nongmai pai da pen da loy mang hi dore haina ba hairamane bako aduna akoi yaudam noi mayam na tawba thabakta mayam gi phanam thabakta mang thara dum yaugani noina MLA oiba to kaka akoi manipuri dangda so akoi to mo hok tayari ne ko ada noi chana ba maw legono welcome soidan lakani ai yauni ai tari kun mari ai ticket kulum noi ticket ka endu ai soi lakani ko थामापन फाजल लग्लबा इरेबाग इफ्रूफ कन्नबगी लान असिना मिसिमिना मिकम मिराव खोलना थल्लबा मरक्सिदा येगनबा मरु फंगना मुथट्रि फाबा इरेचा सिंगबु थौजाल बिदुना पांगल थौना हापियु पुंसी चेंगजल वाटहन बिगनु हाइना थौनी जरगा मैबा सिंगदुना सेंगलबा मै लौजबनी हाइना लाइनिथौ सनामही टेम्पल बोर्ड LSTV की सीनियर मेंबर कैसाम इबोम चाना फोंगदोक्रे LSTV की कबुई लोइशंगना थौपांगदुना पांगथोकबा मैबा सिंगबगी थौरमसी इमालय मरल सिदबिगी सायोन ओइरिबी इमोइनु इमाग इरा थौनी अमदी यलहौ फुरुफ कबुईगी नात की थौरम गान गाइगा मरी लेनना यलहौ फुरुफ सिंगी युमथोंग खुदिंगदा इमा इपागी थौजाल मैरा असी फंगहन्नबा पांदमदा ngasi waksingi 13 ni
पानबा असिदा पांगथोकपनि हारि मैबा सिंगदुना लौरबा सेंगलबा मै असिदगी मियामदा थौजाल मेरा लौबिदुना हौजिक चंगसलिबा लान असिदा पुंसी चेंजल वात्तबा अमदी लांगम फिराल थेटपा ngamba इमोइनु इमाना पिनबिरसनु हाइना लाइनिथौ सनामहि टेम्पल बोर्डना लेबाक मियामदा पाउजिन जबनी हाइकी लागलिबा इमोइनु इरा थौनी अमदी गानगाई फावा लौनबा थेंगनगदौरिबा थौजाल मैरा असी मियामना लौबिबा यागनी हाइरदुना LSTV कबुई लोइसंगी संगलाकपा कामसोन गामुमई कबुईना ngasi ayok pung 9 da maiba singba hobadu asingba मैरा फंगनबा पुंग अनि हेना चंकी मसी खुदम असी अफबा ओइदे येलो फुरुफ हेना पुक्चेल सेंगना लोइनबा चेक्सिना खोंग थांगबा मथौ ताई अवाबा फना पिरसु पोलोइददि माइ पाकने ngasi पिरिबा अवाबा खुदम असी कोकथोक सामथोकनबा थौ अमा तौरनी हाइके मणिपुर की मियामना यूनिफाइड कमांड की फर्म कनाना पाइरी हाइबसिगी मतंगदा चममनबा कया लेरी यूनिफाइड कमांड की अहानबा मीफम अमा जुलाई 3 फर्म की मीफम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना चेयर लौदुना पांगथोके मसिना ताकपदि लान असि हौबदकी ngasi फावा यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन की फर्म असि कनाना पाइरी अमदी हौजिक फावा लान असि लोशिनबा होनद्रिबा असिदा कना कनागी खुद यावबगी हाइबसि अचौबा वहंग अमा ओइरी हाइना इमागी मैरागी कन्वेनर थोक्सम सुजाताना हाइक्रे ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकिबा पाउगी मीफम अमदा वाफम असि फोंगदोकलदुना सुजाताना हाइ मणिपुर की मियामना सममनरिबा यूनिफाइड कमांड की मतंगदा सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंहना सिंगा हक्थेंगना उनरुबा अमदी कुलदीपना फोंगदोरपगी मतुंग इन्ना यूनिफाइड कमांड की फर्म असि CM ना चेयरमैन लौरगा महाकी मखादा थबक तौबनी हाइखिबा अदु कयाम सुमलिबनो कुलदीपना फोंगदोरकलिबा असि अचुंबा वाफम ला हाइबसि मियामगे वहंग अमा ओइरे मणिपुरदा थोकलिबा इरांग असिदा MLA होमफुना अमत्ता ओइना पुनसिनदुना इरांग असि लोशिनबा ngamjiba करिगिनो होमसु CM ना पारिबनी होम पारिबा महाकना करिगी इरांग लक्सिनबा ngamjiba लोइनना CM रिजाइन तौबा मतमदा मियामदा खंगनबगी मथौ तादे हौजिक मियामदा लीला सानबगी थबक तोकपिरो मियामगी याइफनबा थागतखिबा MLA होमफुना मियांगी अनिंगबा अपांबा थुंगनबा ngamdrabadi MLA फम थादौ सेंटर की लुचिंगबा सिंगदा MLA होमफुगी वाकटबा ngamdriba asina takpadi makoi होमफुना करिगुंबा अरानबा थबक खरा तौरब्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे हाइनसु फोंगदोके मोय MLA होमफुसिने केसु वांगा ngamtisi कइबा मोय रुरिंगदा लेरिबा पोचे तसेना ममांग काबा मैम अमसु यावरी अखोय बिसोजी अदोय स्पीकर ओरंबसु यावरी मोय मैमसे सिनरगा पॉलिसी तौरगा प्रजा मैमसे कुकी की सुनाइरे मिचम मिदुम यावगनि सिरिदो अखोय मैते की सुनाइरे मैते लोय सिनरी पोसे मोय कंट्रोल तौबे या हेबनदा MLA मोयगी तरासि लौथो हाबिस लौथो पंगमदे नहान बक्तसु ये मोयना यो कनोदा मोरेदा अखोय स्टेट फोर्स थंबे यारो कमांडो थंबे यारोना मोयदी मसाई क्रिएट तौरगा MLA तरासि न थोलैनि अदुगी मथकसु वांगा ngambal लेती मोयना करिनो मोयना खलि पोसे प्रजा से क्या मुया हाथी के हाबिनो सिनि मसिंग फजना हाबिरो ममा ओइना सिरगे इचासिन सिरि तुंगी फ्यूचर ने मोयना होसिंग असि ओइरेबा फिबम म्याम थोलै बे चाइसु म्याम से तुंगी फ्यूचर नातनेबा डॉक्टर इंजीनियर ओइदना माई पोस्ट पाइदना ओजा ओइदना तौजगदा लाइफ तो मोयना खा थदक बिदोरेबा सि मतांग सिदा मोयना मोलुरगा अखोय म्याम लोय मक ताइनने हाबिदुदि मसि याबंगा मोय मणिपुर की यांखैनिथोई सुबह स्टेटहुड डे ना लाकपदा लमदम असगी मियामदा चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी याइफा पाउसल पिरकले नुमित असिना लाकपदा मणिपुर की सक्तम कायदनबा अमदि तुंगलम चट यादनबा होनरिबा पुमनमकपु चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी इकाई खुमनबा उल्लकले लोइनेना पुन्ना होटना मिनदुना अफबा अमदि तुंगकोइबा साखत थौरांगदा पुन्ना चटमिनरसी हाइरे Kasar Assam की सिंगरबन मनुंग चनलैबा मुटुम लेकाइदा लौमी लुफ Kasar Assam na senduna ngarangdagi land and seeds are core of our living seeding transformation by nurturing our land and seeds hai hiramda Barak Harvest Festival 3.0 pangthokre thoramasigi ahanba session da farmers organization natural resources technology and market haiba topic da AU की Department of Social Works के Professor Dr. गंगाभूषण डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी की प्रोफेसर डॉक्टर पठानकर चौधरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की HOD डॉक्टर अजिता तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर डॉक्टर अरूफ बर्मा नचिंगबना लौमी सिंगदा कानबा पौता कया पीकी अनिशिबा सेशन की ओइना प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड डिपार्टमेंट हाइबा टॉपिक दा वंगांगलोई सिंगना मसा मसा की ओइबा वाफम सिंग फोंगदोकनाकी लोइनेना थौरामसी अहुम सुबा सेशन दा लखीपुर की MLA कौशिक रायना अथोइबा मिथुंग ओइदुना सेशन अदु हौदोकी अहुम सुबा सेशन असिदा फार्मिंग ट्रेडिशन एंड एग्रो एंटरप्रेन्योर्स की लमदा होनजरिबा अहल ओइरबा सिंगदा अमसुंग आर्ट कॉम्पिटिशन एंड एग्जीबिशन दा सरुक यादुना माइ पाकलबा महाइरोइ सिंगदा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन पीदुना इकाई खुमनबा उत्किबगा लोनेना पुनिंग थगतकी अमदी थौराम अदुगी लोइसिलकपदा नाट की ओइबा जगोइ इसैना चिंगबसु पांगथोके
एक्चुअली आज एक बड़ा प्रोग्राम भी असम सरकार के तरफ से चल रहा है, वो है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में, कछार डिस्ट्रिक्ट में जितने एसएचजी है, हर एसएचजी को जो उनको गवर्नमेंट से जो फंड मिलने वाला है वो फंड के लिए उनको फॉर्म दिया जा रहा है और एक ही दिन में सबको फॉर्म दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने निर्णय लिया। इसलिए हमारे यहाँ भी लखीमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में भी लगभग 25,000 प्लस फीमेल को एसएचजी मेंबर्स को आज फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिनको हर महिला को 10-10 हजार रुपया मिलेगा। और इसके मुझे लगता है, जो सपनदा से भी मेरा बात हुआ, कि आज ये भी एक कारण है कि जो महिलाएं इसके साथ तीनों संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपना फॉर्म लेने के लिए जीपी या दूसरे जगहों में उनको जाना पड़ा है। हौकिबा जनवरी 19 दा निंगथौखोंग खा खुनौदा म्योई मरी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना तमथिना हातोक पिखरबगी तुंगदा ngarang निंगथौखोंग कैथेल दा निंगथौखोंग मियामगी ओइबा मिफम अमा पांगथोक्तुना वारेफ कया लौमिनाख्रे वारेफ सिंग अदुदी निंगथौखोंगी बाउंड्री अमसुंग मियामबु ngaknaba निंगथौखोंग प्रोटेक्शन कमिटी अमा सेम्बा निंगथौखोंगी मियामना निंगथौखोंग ngakसबा निंगथौखोंगी वार्ड अमममदगी नहा चामा खनगटपा हंदक निंगथौखोंगदा मियोई मरी कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना हातखिबगा मरी लेनेना सेमखिबा JAC ने लौरकपा वारेफ सिंग कमिटी असिना सौगटपा कुकी मिलिटेंट सिंगना चटनरीबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन लेंगाकना लौथोकपा अमदी यूनिफाइड कमांड की सिक्योरिटी एडवाइजर मणिपुर लेंगाकता सिनाबा असिने डायमंड टीवी खोंगजोंग की इंस्पेक्टर तयाई प्रोग्राम ना एपिसोड लिस्टिंग अमा सुरकपगी थौरम अमा डायमंड टीवी की ऑफिस पांगथोकरे थौरम अदुदा पोंगनाफम पाउचे की एडिटर अरिबम रविंद्र शर्मा नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी की एडिटर इन चीफ ब्रजेंद्र निंगोंबा संगालेबाग पाउचे की एडिटर हेमंत कुमार निंगोंबा इलिट टीवी की एडिटर जित निंगोंबा SK टीवी न्यूज के एडिटर इन चीफ फिलिप्स नाउरिबम सोशल वर्कर RK काइकू सुर हॉस्पिटल खांगाबो के प्रोपाइटर डॉक्टर एल सोमेन कुमार खोंथांग न्यूज के एडिटर धमेंद्र वांगखेमसा सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर धनवीर लाइश्रम MU की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की प्रोफेसर चिंगलेन मैसनाम खोंगजोंग पुलिस स्टेशन की OC निंगोंबम सुरेश IS कॉम की प्रोड्यूसर प्रफुल्लो अमदी M गौरना स्पेशल इनवाइटिस ओइना सरुयाकी इंस्पेक्टर तयाई क्राइम अवेयरनेस सोशल इशूना चिंगबदा मियाबु ngaihak पोथानबा पुथोकिबा मोनोड्रामा अमनी डायमंड टीवी की MD जेम्स हेक्रुजमना तांका खरदी वेब सीरीज ओइना पुथोकलगनी हाइबगा लोइना डायमंड टीवी दा तेंगबांग पिरकपा पैसाना इंस्पेक्टर तयाई लिस्टिंग अमा सुरकपगा लोइना सीरीज असिदगी लाकपा रेवेन्यू ना खुनगाकलिबा सिंगदा मखाताना चेंग किचन आइटम्स ब्लैंकेट ना चिंगबा तेंगबांग लगनी अमदी मियामना मखाताना इंस्पेक्टर तयाई ताबियो डायमंड टीवी सौगत पियो हाइना अपील तौकी इंस्पेक्टर तयाई डायमंड टीवी की मरोइबा प्रोग्राम अमनी प्रोग्राम असिन मरम ओइरकांदा लिसिंग अमा सुरकपगी नुंगाइबा फोंदोकचबगा लोइना तोंगा खुनगाप सिंगी मफम चेंग चाक अदुगा ब्लैंकेट अदुगा मफम अखोइ लैननबा सेम साजरे अदुगा हेन अमसले लाकपा रेवेन्यू सिंगी मखाताना हौजिक लान सुंगनरिबनिना लान लोमदा मदि मसी अवानादे हेन मतेंग पांगजेगे अदु मयामनसु हेन सपोर्ट तोबियु हौजिक ओरिबा कुकी नार्को टेररिस्ट सिंगना चथरकलिबा थौंग असिदगी माइ पाकना थेंगनबा ngamnaba border town more amadi singkhong singya da state force matik chana thambiyo haina apunba nupi khunai lamjing meira lofia repok Imphal East district na thadrok pachirol amana mari lenaba singi pongning chingshilakli apunba nupi khunai lamjing meira lofia repok Imphal East ke president Asem Ivetombi amasung secretary K Sanayai na punna khujek biduna thadrok pachirol asina hai central force amasung state force matik chana thazin biduna kuki militant sing takthok hanbiyo state force amasung central force ani punna mathau tawhanbiyo asiba masing thiba aikhoi pamdre mai papagi lambida changsil hallo aikhoi ingna chingna tangdu leitana leiba pami ngamloidaba oirabadi security advisor from thado aikhoi mama oibi sing khang mangambagi pangan leiraktroi haina phongdorakli हौजिक मणिपुर दा नोमा कांगदना मिसी मिना थोकलिबा असि हौजिक पालिबा लेंगाक BJP गवर्नमेंट असिना खंगसिन उसिनदबा ममितांगबा अमना पांगबा अमगुम लेरिबसी मणिपुर की मियाम अमसुंग युवा JDU मणिपुर स्टेट यूनियन अकन ममोंगदा कंडेम तवी हरि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मखादा मणिपुर दा सेंट्रल फोर्स लाकया हेनबा थाजिलखरबसु इरांग असिगी वारशन अमा पुरकपा ngamdriba करिगिनो हौकिबा मे अहुमदगी हौदुना ngasi फावा चथरकलिबा इरांग असि थामापल हेलबा फावा तंगदु लेताबा इंग तपा पुरकनबगी महत्ता मिकप मिराव खोलना थल्लबा लेवाक अमा ओहेले
अथुबा मतमदा यूनिफाइड कमांड असी कनाना पाइरी हाइबसी मणिपुर की मियामना चममनरिबा असी कोखनबियु मतम कुइना चथरकलबा इरांग असी स्टेट गवर्नमेंट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लक्सिनबा ngamjiba करिगिनो मणिपुर असी लॉ एंड ऑर्डर लेतबगा चफ मानरे लोइनना लाइवक्तिबा थौदोक सिंगदा लेखिद्रबा मियोय सिंगी इमुंग मनुंग सिंग अयाम्बना नोमगी सुरगा इमुंग मनुंग पुबा मिचम फाबा तमथिना हाटपतुबा तौरकपा असिमक थमोय सेंगना नुंगाइतबा फावी असिगुंबा सांगागी लिचत चटपा मियोय सिंग मणिपुर गवर्नमेंट कयाम कुइना योक्तुना थमखिगे हारिनो हाइना 𝐂𝐲 मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट बक्तराज टियामना खुदियक पीदुना थादोरपा चेरोल अमना हाइरी हौकिबा मे अहुमदगी हौदुना ngasi फाबा कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै फुरुपता चथरकलिबा लान असिदा मिचम मियाम कयाना खुनगाकनबा होनबदा अचौबा थौदांग लौरिबा फ्रंट लाइन ता लैरिबा अमदि विलेज वॉलंटियर सिंगना असोकापन यावरकपदा इगी अवाबा कया लैरिबा असि खरदंग ओइरबसु कोकनबा पांदमदा कंगलै सनुराना सिंदुना जेनिम्स अमदि रिम्स की ब्लड बैंक सिंगा खुसम नदुना नोमगी ओइबा ब्लड डोनेशन कैंप अमा पांगथोकरे ब्लड डोनेशन कैंप अदुगा मरी लेनना कंगलै सनुरागी मेंबर्स सपनाना फोंगदोरकपदा मणिपुरदा हौजिक थोकलिबा इरांग असिदा असोक नंगलबा मियोय सिंगना इगी मथौ तारकपदा खरदंग ओइरबसु मतिंग पांगबा ngamnaba ngasigi blood donation camp asi pangthokpani lan asina maram oijuna masa kanjanaba amadi mayum makai ngaknaba honabada asokapan yawrakpa singda sel oina mating pangba ngamdrabasu isada cheliba I marik asina awaba taraba miyamgi mating pangba ngamzage loina ngasi pangthokliba blood donation camp asida punna donor marifuna rims amadi janims ke blood bank ta I dan tori makha tanasu taunaba sem saduna lairi haina su phongdoke अकोई नसीना कोई सिंजैबा ब्लड डोनेशन कैंप मसी कांगै चनुरा कोबा कोई नुपी हातगी ग्रुप अमा खना सिंजबने मसी सिनबगी रीजन दी अकोई हौजिक थोइबा इरांग यामना कोई मे 3 दगी थोलैबा इरांग सिदा कोई इबुंग इपा सिंग फ्रंट लाइन दा लेबिरिबा अमदी विलेज वॉलंटियर सिंगना अवाबा तारबा मतमदा अकोई गी साइड दगी पैसाना मतेंग पांगबा ngamdragasu अकोई अंगम बखरा कोई इ गी खुदो तोजबनी इबुंग इपा सिंगना तंगाई फादरबा मतमदा कोई पिजरिबा इ खुदक्ता फंगहनबा ngamnaba कोई ngasi जेनिम्स अमदी रिम्स दा सिंजबनी मियोय 80 मोंदा ngasi गी डोनर ओइबिरे Langtabal Kunja Mayai Lekai da Leiba Devishwari Foundation for Arts and Cultural Efforts na tha ama chupna pangthokadaba training cum production on MAIBAM Laiching Jagoi haiba program ama pangthokibaga lonina training program adu haudokre training program asi Department of Art and Culture na Chief Minister gi artist singi tengbang CMAT gi makhada financial support ka lonina haudokpani hari haudopagi tharam adu da khangatlaba artist kunlom na saruk yaraduna amadi national grade एगी आर्टिस्ट बी संजिता देवीना गुरु ओजा ओइजुना अमदी ओजा अनिगी मतिंगा लोइनना थ्योरी अमसुंग प्रैक्टिकल असि ताकदौरिबनी हरि था अमा चुपना पांगतोकदौरिबा ट्रेनिंग प्रोग्राम असि फेब्रुवारी 19 दा फॉर्मल फंक्शन अमगा लोइनना लोइशिनगनी हरि Endless I Will Be haina mingthonba Dr. Sonia Oinamna iba sereng lyric ama ngasi Manipur Press Club ta haunabi matung inna phongkre sereng lyric phongbagi tharama duga mari lenina ai bina phongdorakpada lyric asi chai kuntra gi mamangdagi mahakna high school tamlingai matamdagi iraklaba sereng sing punsinduna punna sereng hongfugi matakta yawba sereng lyric asi mahausa nushiba yengthinaba imaleibak lanthengnaba asina chingbada yumfam oiba sereng kayana punba lyric amani loinena makha tanasu makhal makha kaya gi sereng kaya amasu ikhigani haiki Mamang Jehegi Megi Ahumdagi Chatharakpa Kuki Singi Ahanba Kok Thengfam Oikiba Torbung Gram Panjaki Mafam Singda Housing Electric Jang Naidabana Achoba Awaba Ama Mayuk Nari Hainangarang Fogakchau Ikaida Pangtopa Paugi Mifam Amada Paudam Lakli Mifam Aduda Maira Paibi Luching BL Binana Mikup Amatang Mai Mambada Kuki Singna Kudong Chaba Logodobagi Ngairing Sida Numidang Ayamba Mai Laktaba Sinuaite Lengang na irang khara fare yumda leiba yarani haina khara laknari se amuk relief camp ta hanbagi film da lakto male kuki singina pung kunmari mai mutana leiba ekhogina uwa fangle aduga ekhogina ayambana mai lakte yengbada lengak tonganba amagumna ure masita seina tongalabra haina binana hanglakle irang leitaba mafamdan Imphal dana mikup ama mai mutte buffer zone oiriba sidana mai mutli hauzik ekhoi yamna ware famung da tum daba matam thamapal farakle yaragadi pabung biren torbung da amukta lakpiduna ekhoina warisi amukta yengbiu haina su phongdoki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯃꯩꯁꯦ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯅꯥꯏꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯗꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯉꯩ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀandada ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯀꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯍꯦꯛ ꯊꯪꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡ ꯖꯤꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯃꯤꯔꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄ ꯎꯆꯦꯛꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯥꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯆꯣꯛꯇꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯇꯩꯗ ꯊꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯌꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯗ ꯎꯆꯦꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯅꯈꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯛꯃꯨ ꯍꯨꯕꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ Tamu Part 1 amasung 2 gi uchek masing thibada saruk yariba Sangai Protection Forum gi Secretary Sanayaimana Bird Watcher ama oina saruk yaduna mafam asida uchek masing yamna tare uchek makhal mari manga tabagi manungda kaman kat haiba nganu gi makhal sina lising manga taruk hena tari hari magna makha tana mafam yangkhaida tariba apunba masing di punna thiba loraga lautokadabani haiki panba yabadi January gi manga dagi kunmathoi fawba asi Window parrot ni masi wangmalan kradi usek sing masing hantarakani maram aduna piriba matam sigi manungda masing thiduna loktak pat ki ising nungshiki fibam khangnaba honabani hari haiba mafam asida koi uchek makhan mari mangadi ubu phangi adubu kaman kut haiba makhal gi uchek sina mafam asida aduki matik ising manga taruk taret hena haiba mafam asida ising taret muki sangga haiba kaman kut asi mafam asida ubu phangi uchek si koi kaman kut se uchi makhal ahum mari gumba uba phangi adubu kamal kusina khwaidagi mapung oina mafam asida uba phangi haiba kamal kutsi mafam asi taibji akoi lising manga taruk hengani haina akoi pari Peace and Freedom Academy Thawal Hauka Sorarengi Kunlak Suba Foundation Day Kam Felicitation Ceremony Thoram Ngarang School Asiki Hall da Pangthokre Thoram aduda Private Schools Development Council Thawal gi President Bisur Chandra Sarmana thoiba mitung School Asiki Managing Director Soibam Bisorzina Thoram Mapu amadi Principal Salam Jotinna akhanaba mitung oina saruyaki Thoram gi mapung oiba sarukama oina School Asiki 2023 SSLC batch da chama pass tawkraba mahairoi singi maraktagi khwaidagi hena marks fangkraba mahairoi ani amadi first division ka loidena letter mark fangkraba apunba mahairoi yangkhai mari da khudol pot piduna puning thawatki amadi managing director Soibam Bisorzina even the best can be improved haiba pandamda school gi staff sing da so khudol tamduna puning thawatki athoiba mitungi waral piraduna PSDC Thawal gi president Bisur Chandra Sarman hai Peace and Freedom Academy na National Education Policy gi anoba objective Activities sing the best duna takpi tambiriba amadi ningthina train toraba oza singna angang singbu yengsinduna class 9 amasung 10 gi mahairoi singbu school asida residential piduna pung kunmari supervised study model da larik tambiriba asi yamna sautok saba fawi extracurricular activities kaya pangthokduna angang singi hidden talent kaya khangdoktuna guide tobiba asimak yamna singthaningai ni haiki Ngarang security force na leimakhong amadi Kangpopi area da saramba bunker ani thugaikre haina police na thokpa cherol amada palle loinena Kangpopi district da operation chathabada ke songlung amadi ke ponlengi mafam singdagi pompi gun ani 9mm countrymat pistol ani countrymat pistol ama Japan da saba revolver ama 7.62 mm LMZ gi maru tara 7.62 mm AK maru nipan number 36 hand grenade ahum number 36 hand grenade detonator ani UBZL ZTZ 40 mm HEMZ ahum 51 more 3 lot number 76K ama pompi round ama IED ama country mat pistol gi magazine ama fakat pangam lehari Mizoram gi advisor to Chief Minister 𝐻𝐸𝐯𝐞𝐰𝐬 National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited NSIDCL ge Managing Director Mahmud Ahmad da Manipur gi Churachandpur District amadi Mizoram ga faunariba National Highway
102B asi athoba matamda sembal loshinaba cherol ama thaduna khangankre cherol asena makha taraduna hauzik manipur gi oiriba fiba masida manipur gi travel district asiga mizoram ga faunariba lambi asi yamna maru oire national highway 102B asi manipur gi travel district asiga mizoram ga faunaba yaba amadi nomada sangdraba yadraba polam sing puthok pusin taunariba amadi lifeline oriba lambini maramasina mizoram amadi manipur bu fauna haliba national highway 102 lambi sembagi thabak asi yengsinduna athubada loshina bawafam sing palli arabeda maroiba pau amuhanna pizari State ki integrity miyam ki punsi amadi lanthum ngakpa lakpa Central Security Force singna mi hatpa yengduna legadaba orabadi hankiban hena fagani haina Chief Minister N Birena fongdokre Manipur gi irang asiga mari lenana lengakna chap chawa thabak lokhatnaba Minister MLA singi mifam Chief Minister Secretariat ki Cabinet Hall the Hawkre Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomigi Hanagi Media Coordinator Somarendra Thoksomna Kokomigi Coordinator ki fam ngasidagi puba hawkre Manoranjan misigi JSC na kaukiba pung nifunipan gi banna miyam gi punsida chawna akaiba piri Wangzing Kaitel da maina paibi singna National Highway 102 Thingkre Northeast Windona Sandok Sariba Nutul gi pau matang sa daloy sare miyang tabiriba singbu amuka hanna jan mabamna khurumjari